بله روجاوا می سرکه به تایبت لباکوری کردستانی اف دمک دریجه کو تالانا خوزای تکرن. خوزای کردستانی اف سالین دریجن کو دبن دورپیچا اولهی اوران تیده روبروی تالانی تی. هنک هرم به قاتیام آداران تین هدف گرتن، هنک هرم دبن آوا بنداوان ده تین هشتن، هنک هرم جی به پروژه سانترالا هیدرو الکتریکی و سانترالا روژه کو سانترال انرژیا ژئوترمال جبو شرکتان را تنفروتن جگمگما موشی حیا روباروکا شمزینانی جکانی رشا چولیکی حیا درسیم او پاسورا آمده خوزایا کردستان بهشت دبن گفاوان سانترالین دجمن هاویردور او خوزای دنه لناوچیا گمگمی یا موشی کو به پروژه آجاسی هاتیه هدف گرتن نرازی بونا لدجی پروژه جروجا یکم و جور و بردوام که اردنگاریا کردستانی به سالانه دی چارچوبایا پولیتیکاین دولتی ده جالی شرکتین راندخور و تیتالان کرن. قادین جیانی ینگل به پروژه انویران کر انوکی HES، GES، GES و معدنان پیشکشی شرکتان تین کرن. لیبلی لهمبروی قرکرنا خوزای لگلک هریمان هولدانین پیشی لگرتنی هنا. میناکن هری بربچاو انویت کوشینه نهال نافچه گمگمه موشه و نافچه پلوره درسمه بنوبتین جیانه توین هوناندن. لگمگمه لدیجی پروژه سانترال انرژیا ژئوترمال کو تاوی مترسین عرض هجه تخواستن لسر خطافای بیچه کرن بر خدانا گل و گوهری نوبتا کون ودانی. تکوشینا کو ولاتیان دمهن زوستان دا دابو دست بکرن دمهن بهار دا و گوهری نوبتا کنان و گهشت قوناغا کنو. ولاتیان کو بر خدانا چیاین ببرف پشتا خدانا نواشیناهیه لکیلکا دارین برویه و خو سپارتنا. گرابوا کو جهه پیروز او ولاتیان علویین لحرمیا جبا خوزا باوری و ناسنامه خوا دنوبتا جیانی دنا. دنوبتا کنان دا یا کو بینسیاتیفا مجلسا جوانان آ پلاتفورما اکولوژی یا گمگمی دست بکر دقونا غایکم ده تنی 16 گوندین کورا سراس جه پروژه باندور دبون بشدار بون. لی هر کو 20 گولانی روژا سونداجه یا جبو پروژه هاتبو دیار کرن نزیک بو گونده دن این گمگمی جی دست به تبلیبونا نوبته کرن. جه روژا یکم حتی روژا داوی. حمو گلی گمگمی جبو آزاد کرنا خوزایا خوا. نوبتا خوا دوام دیکن. لقادا نوبته دنگ بیجی بسترانین خوا. جوان بجوشا خوا و جنجیب. پیوندیا کو خوزایی را چه کرنا لقدا بر خدا لینا. لگنده هوا چوره نافچه پلوره درسمیجی نوبت خوزا و جیانه کجالی کمله گندین هوا چوره و با آرمانجا پراسنا خوزای هاتی دست بکرن دروژا خویا 12 ده به تبلیبونه که گرسایی بردوام دیکا. اف چالاکیا کل دیجی برینا زیده و فروتنا گیای نوکی ریواز، چرش، سیرم، کافکویلک، چاتری، کرنگ، سماقی اول دیجیتالان کرنا خوزای هاتیا دست بکرن دینیزی مهکه بدوما. لنوالا هوا چوره کوکون لی هاتیا ودان. نونرین رخصتنین سیویل پارتین سیاسی و اکتیویستین هاویردو ریجی هر روز سردانا چالاکیه دکن و پشتگیریه دیدن. برینا داران آکو 2 سالا 2023 دا لگنده جافران گریدایی ناونده چولی که دست پیکر بو بردوام دیکا. تاوی نرازی بونا گندیان جی برینا داران بردوام دیکا و هات هین بون کو قادا برینا داران دیوره برفره کرن. مختار گند جنگیز کشین دخوازنامه یک پیشکشی مدیریت دارستانن آ چولی که کر و خواست کو برینا داران وره راوستاندن. و دیار کر کو اگر نه راوستاندن اولی دیجیوه که گلیه سوج بکن. لگنده اسکار انافچه پاسوره آمده کل قنطار چای دورشینه دار برین دو دوما. تکتنو درکتنا هرمه به دیعای اولهی هاتیا قدخه کرن. دارین لورتین برین به کامیونان بر به آمده بتین و گوهستن. هاتین کرن کو دی قادن دارستانی ین لگند همو بین برین او روشا دار برینه یا لگند به وینین بری او نورا درکتن هولی.
Li navçeya Rûbarokê ku li başûrê Rojhilatê Colemêrgê biçiyayên xwe yên bilind, giyayên dewlemend, geliyan û jîngehên xwezayî wekî yek ji navendên ekolojîk ên herî girîng ên herêmê derdikeve pêş. Navçe ku di her 4 demsalan de bi dewlemendiyên xwe yên xwezayî balê dikişîne, niha li gundê wê Xweşnavê bi hênceta xebatên medenê ji aliyê cerdevanên gund ve dar tên birîn. Heta niha bi sedan dar hatin birîn, herêma daristanî ku darên berû yên sedsalan lê tên birîn, tê wêrankirin. Darên ku tên birîn, balîkariya cerdevanan tên berhevkirin û ji bo deverên baragehên leşkerî tên veguhestin. Projeyên santralên hîdroelektrîkê û santralên enerjiya rojê li herêma ku tajanên Dîcle û Furatê, Geliya Zapê û tajana Arasê ku bênavber berdewam dikin pêşe roja tejanê bi xeteriya tûnebûnê re rûbirû dihêle. Lê tejanê 169 projeyên HES û 75 projeyên GES dixebitin. Di heman demê de 43 projeyên HES di qonaxa lîsans, berê lîsansê de ne û 77 projeyên HES di qonaxa plansaziyê de ne. Ji projeyên GES 20 di qonaxa berî lîsansê de ne û 26 jî di bin çêkirinê de ne. Çemên Dîcle û Firatê ku wekî xwîna jiyanê ya Mezopotamyayê têne binavkirin. Digel bi sedan çem û zozanên ku wan xwedî dikin, dibin zexta ku ji hêla van projeyên enerjiyê ku tên çêkirin de, di xeteriya wendakirina karakterê xwe yê xwezayê de ne.